Robert Kišerlovski nastavio je s dobrim rezultatima na klasičnim utrkama. Sa svojom ekipom Radio Shack Leopard Trek nastupio je na utrci po Kataloniji i osvojio je 22. mjesto u generalnom plasmanu. Posljednja etapa utrke bila je posebno uspješna. Uz jedan osvojeni brdski cilj, Robert je etapu završio kao treći, nadomak pobjede u neizvjesnom sprintu i tako je ostvario jedan od najboljih rezultata u svojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri. Kako ste se pripremili za završni sprint? A nije baš bilo, nizbrdo je dosta bilo, pa meni malo to... Malo sam pogriješio, možda pobijediti nisam mogao, ali drugi sam mogao biti. Da sam malo pametnije to odigrao. Malo sam prerano izašao. Niste poznati kao specijalist za sprint, jeste li i sami bili iznenađeni? Pa nisam, ali onako malo je bio čudan šprint, ta nizbrdo, pa mislim nisam naučen na te šprinte, pogotovo nizbrdo, ne znaš kad ni trebaš izleti ni ništa, tako da prijenos, nisam ja onaj tip koji može razvrtiti to ko neki šprinteri na ne znam koliko okrete, tako da... Često ste u bijegu, a to na kraju rezultira uspjehom. Kako vam to uspijeva? Je li to stvar agresivne vožnje ili pak dobre procjene situacije? Bjegovi nekad je to dobro i za trening, da vas ojača, cijeli dan ići u bijeg, malo digne ritam, malo da vas, pogotovo kad sam išao dan, 3 dana prije, to je normalno bilo za dizanje forme, treba mi malo nešto tako, da me malo ojača i sve. Treba jedan dan, pogotovo onaj dan kad je bila najteža etapa, najduža etapa, što je super trening za Giro i za sljedeće utrke. Koja je važnost vožnje u prvom dijelu skupine, možete li objasniti mladim vozačima? Bitno je, mislim, biciklizam je iskustvo. Što više što ja kažem, što više metaka treba ušparati jer ih nemaš previše, tako da s godinama dolazi, a isto moraš razmišljati glavom dosta. Di možeš prišparati i kako možeš prišparati energiju ko auto. Ako ideš Rijeka-Zagreb, možeš potrošiti, ne znam, 7 litara možeš potrošiti 20 litara. Zavisi kako ćeš voziti i kako ćeš to šparati. Normalno, zavjetrinu, onda... Drugo je kad imaš ekipu, kad te mogu vući, onda je još bolje. Pogotovo meni sad za Giro, mogu njih koristiti. Tako da, ali inače ne znam, što više, treba pametno, treba jest kad treba jest. I sve treba raditi kako treba biti obučen koliko treba biti obučen, da ne trošiš snagu i sve takve neke sitnice. Ako si previše obučen, onda se opet trošiš, ako si premalo obučen, isto trošiš energiju, ili za hlađenje ili za grijanje. Jeste li sada veći optimist uoči Gira? Kako opisujete svoju trenutnu formu? Pa ja sam uvijek bio optimist. Ljudi, ne znam, nisam mogao biti Nije dobro da sam na Pariz-Nici super. Ja sam imao dobru formu na Pariz-Nici, falilo mi je tog ritma što sam ove godine potpuno drukčije trenirao nego lani. Nisam toliko dignuo formu za Pariz-Nicu, nego sam pustio da mi Pariz-Nica i Katalunja dignu formu, što sam prije na treninzima napravio da bi došao na te trke spreman. Jer lani, ove godine me ekipa odlučila da budem kapetana na Giru i tako da sam se fokusirao na Giru, tako da su mi ove trke bile više napraviti ovako što sam napravio, 1 ili 2 dobru etapu, tako i Romandija prije Gira. Uopće mi nije bitno koji ću biti, bitno mi je da što bolje streniram i da sam sebi napravim neke treninge koje sam zacrtao i da mi digne formu taman za Giro, to mi je najbitnije. Tako da, a drugo, ja radim sve kako treba, sad ako na Giru, ako bude sreće i ako se sve pogodi, ako se sve poklopi, nadam se da će biti jako dobar rezultat.